Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog, novi video, nova lokacija i evo nas ljudi. Gledajte kako nas je dočekalo jako ružno vrijeme ovoga 18. novembra i evo mene ljudi u gradu pod Rumijom. Dobrodošao Saša ti u bar. Bio sam prije par dana u baru, ali bio samo u prolazu. Danas sam spojio i posao i zadovoljstvo. Kad završim obaveze, ide lagana šetnja, lagani vlog, da svašta nešto obiđem kroz ovaj grad. Odavno nisam bio tuda po gradu, baš me zanima kako diše grad, kakva atmosfera. Jako je ružno vrijeme, evo neka kiša. Od kad sam pošao iz Budve prosto nestaje, ali to je ljudi jesen i evo mene na plaži, kako se zove ova plaža ovdje, na sami ulaz u bar, Žukotrljica, tako nešto. Ako griješim, sorry, ne mogu sve da popamtim, ali davno se sjećam, tako se nešto zove. Evo mene ovdje na ovoj ponti. Moram ovako kišobran da ne skasim kameru i vidite opasno talasa i ovo nek bude ljudi moji neki uvod po pitanju ovoga današnjeg vloga, današnje priče. Sigurno će ovaj vlog iz bara imati više nastavaka jer planiram svašta nešto da prođiram, snimim. Nadam se da ćete uživati. Evo nova lokacija, poćemo na neka poznata mjesta, čak i na neka nepoznata. Eto, gdje me noge odnesu i idemo sad ovom plažicom. Ovuda sam, samo da okrenem ja gimbal da vidite kako talasa. Ovdje je veliki broj ovih, znači, ugostiteljskih objekata koji naravno ne rade čim sezona završi. Gledajte gdje sam se ja zavlačio, jebemo miša, šta ja radim za kontent. Ali dobro, opremio sam se za kišu i idemo malo prođirat. I baš odavno nisam bio ovako pjeve kroz bar, da malo upijem atmosferu grada, da vidim kako narod živi, da li ima osmijeha vamo tamo. I evo plaža, puno je tu ovih boca i nekih čudesa što su talas izbačili. Ništa strašno, nadam se da će prvog lijepog dana to sve biti počišćeno jer je stvarno grdno vidjeti. Evo nas ovdje, kako se zove ovaj beach bar Hemingway i to je zatvoreno. I ajde idemo dalje šetalištem pa gdje nas put odnese dolje put marine, put luke. Gledajte dolje u daljini luka, bar. Ovo je jako lijepo ovdje, terasa ovoga kafića, sigurno ovo ljeti ovdje krcato. Vidite gdje sam bio, tamo sam bio na onu pontu. Alga ljulja i danas muški. Dakle, malo ova kiša popusti da sklopim ovaj kišobran, jer ne mogu i kameru i kišobran i sebe, jer ću neđe vrat slomit. Ali eto, Saša, welcome to bar. Ali poslije dugog vremena da ne žurim, da lagano mogu da prođiram i da se ćede, neđe i da se nešto popije i pojede ako Bog da. Nadam se ljudi da ste bili makar jednom na ovoj plaži ovdje. Napišite mi u komentare. Ajmo mi gore da pičimo na početak ovoga šetališta. Da li ima to neki naziv, ovo šetalište pored mora, sad ćemo vidjeti. Standardno voda piči na sve strane. Taman malo tene da očistim. Ugazio sam na dobre ove Adidas Terex za ove kiše. Pješačka zona. Pogledajte vi ljudi kako izgleda ovo sa šetalište 18. novembra ovdje u baru. Jako mi je milo ovo da vidim što su mali ovi daliborići zasađeni. Nadam se da to neće niko propastiti, da će to za 10-15 godina zamijeniti ove stare. Baš volim to da vidim. Bar. Novi grad u Crnu Goru, ljudi, ja mislim da je bar krenuo da se gradi u 20. znači vijeku. Malo ćemo tu provući par nekih historijskih činjenica kojih se ja sjećam. Nadam se da neću pogriješiti. I vi šta možete da uradite, da lajkujete, da šerujete, da komentarišete i naravno imat ćete u opisu
sajt ako želite kojim slučajem da pomognete moj rad i rad kanala sa nekim simboličnim donacijama, jer ovo nije nimalo jeftino šetuckat, snimat, tako da ako ko s kojim slučajem želi da pripomogne, da bude što više različitog kontenta, bit će taj sajt gdje će biti neka preplata simbolična, pa ko može nek izvoli i unaprijed hvala od srca. Jako, jako zanimljivo. Veliko izvinjenje, morao sam na početku pogrešno rekao kako se zove ova plaža, Žukotrlica. Žukotrlica, tako bi trebalo. Sorry, nadam se da mi opraštate. Ovdje je forest, u ovoj šumici u borovima, kafić, restoran, šta god. Imamo tu neke šetače pod ceradama. Mogao sam i ja ceradu ovako jednu kupiti. Evo nas sad ovdje ljudi, vidite gdje je terasa ovoga foresta ušuškana u šumicu. Mi nastavljamo šetnju. Vrijeme vrhunsko, evo kao što vidite ugrijalo sunce, maj sa kratkih rukava. Žukotrlica, da, Žukotrlica plaža. Idemo sad mi ovim šetalištem i sigurno ste ljudi čuli nekad izreku ovdje od barana i ljudi koji žive u okolini ovdje za izreku nema bara do cara. To je izreka koja počinje od Selim Bega Mustafagića, tako nešto, koliko se sjećam, posljednjeg osmanijskog upravitelja ovoga grada. On je sad tim htio da kaže da mu je ovaj bar, rodni bar, bio miliji od samog Carigrada. I on je naravno, kad je knjaz Nikola osvojio bar, čestitao mu je riječima srećan ti grad gospodaru i ostao je da živi naravno u baru. Nakon toga i ovaj osmanijski bivši vladar je sahranjen na Krfu. Eto par nekih historijskih stvari kojih se ja sjećam. Nadam se da nisam pogriješio. Kako ga pada. Evo sigurno neko od vas ovdje poznaje ove ugostiteljske objekte i ovo. Ali stvarno kišurina. Nisam se nadao da će biti ovolika kišurina i nevrijeme. Baš sam našao lijep dan za snimanje ovoga vloga i ovoga videa. Iako je nemirno more, pogledajte kako ima lijepu ovu boju ovoga 18. novembra, baš lijepo. I dalje smo tu na šetalištu. Boga mi se moram neđe skrajnuti, ova kiša nestaje. I još da dodam, čega se sjećam, da je bar jedini crnogorski grad koji ljudi ima dvije obale. Znači ima morsku i jezersku. Ako niste znali, osim što ima 46 km morske, bar se može pohvaliti sa čak i 65 km jezerske obale. Tu su plaže ove na Jadranu, Sutomorska, Velika, Utjeha, Čanj, ovo ono, a masu i odavde mještana voli ove manje skrivene poput Hladne uvale, Kadića, Crvene ili Kraljičine plaže kod bara, a kad im dosadi ta slana voda, oni pođu na najveće jezero Balkana, Skadarsko jezero. Eto, malo nekih informacija. Možda je neko ovo znao, možda nije, ali nije na odmet kad već ludaše tamo. Gledajte kako su oblaci, ova magluština pritisla ova brda iznad bara. Brate, gledaj ovo, show. Ovo će biti ljudi zajebano, ako ovako bude padala čitavim vremenom dok ja budem išao da snimam. Iako sam se opremio za kiše, najebao sam. Dakle, stane malo. Dakle, stane, nadam se da će stanuti. Mi nastavljamo dalje šetnju uz ovu obalu. Evo vidite ovdje gdje je ovaj znak, prekrižena pješačka zona. Ja ću ovdje desno, da još malo pičim dolje uz more. Nije nikom interesantno da gleda ulice te prazne. Ajmo malo uda da prođiramo. Samo da će malo ova kiša stat. Sebi bilo ljepše, ali
ja se ne dam da klonem duhom i kažem ljudi, možda ovo bude veći broj klipova iz bara, jer sigurno će biti puno materijala i veliki je bar, a planiram, eto kažem, da prođiram, da snimim uopšte atmosferu, da ima li koga na ulici i tako to. Tako da cepamo, sve vidite. Evo je, vamo luka. Evo malo kadrova plaže. Ovo je sve znači plaža Žukotrlica. Samo što je podijeljena na neke sektore, vjerojatno koji se izdavaju. Ovo je kombinacija pijeska, šljunka i onoga kamena sitnog oblutaka. Znači, to je ta kombinacija. I lijepa plaža. Baš lijepa. Ali vidite, danas jako nemirno. I sviđa mi se ovdje što sam odmah primijetio veliki broj klupa, stolova u ovoj hladovini za razonodu, za šednjik i mladih i starih. Sve pet. I trenutno sam jedina budala koja šeta po ome vremenu. Standardno, ništa novo. Ali ja uživam maksimalno. Volim doćutim energiju. Kako sam ja nekad znao da dođem ovdje u bar. Boga mi, imao sam par lijepih djevojaka odavde iz bara. Baranke bile i ostale prelijepe i žene i djevojke. Veliki pozdrav za njih. Možda me neka prepozna, možda ne. Davno to bješe kad sam bio mlad. Ali eto, znam da volite da uživate u ovakvim spontanim vlogovima, spontanoj priči, pa ajde eto malo i to da spomenemo. Zaista uživam. Malo je otanjala kiša i ovdje je neki bio sigurno plažni bar. Lokacija mu je vrhunska. Ja idem dalje jer što se tiče bara imam, to jest pokušat ću svašta nešto da vidim. Da li ću to uspjeti, to je pitanje. Da li ću uspjeti, o tom potom, da malo pođem i do centra i to da prođiramo malo barskim ulicama, da vidimo kako grad diše, a ne samo ovuda. Ne znam koliko vi vidite odavde, ali pravo u onoj šumi borovoj debelo vidim vrhunske sprave u zeleno ofarbano za treniranje. To je pored one druge tamo pješačke staze. Super. Nema, veliki je to grad. Ajde, idemo dalje. Šetnja, uživanje. Ovdje imamo jedan kafić. I on radi kako zime. Ovdje vidimo neke reflektore, mora da je stadion. A sad ćemo proći. Gledajte što sam snimio ove ptice ovdje. Gle. Koja može biti ovo ptica, ljudi? Gledaj što ih ima. 1, 2, 3, 4 čuče na kamenje i 4, 1, 2, 3, 4 se kupaju. Gle ovoga desno što se kurči. Gle brata što zaroni. Brale, 10 za stil i plivanja i ronjenja. Ovo je neka ovdje rijeka. Kako se ovo zove? Napišite mi komentare. Pored ovoga ovdje kafića. Jako lijep i zanimljiv kafić. Ima neki dijelovi bara, evo i ovdje Ljubav i Katanci. Sve za ljubav. Zaista prelijepi kadrovi. Prelijepi. Tamo imamo Pecaroša. Nećemo ga metati. Baš je lijepo. Nastavljamo šetnju. Evo, primakli smo se. Da li ovo stadion Topolica ili kako oni kažu sportsko-rekreativni kompleks Topolica. Gledaj reflektora
Mornar iz Bara je ovdje igra ili tako nešto, fudbal. Kako oni igraju i koju su crnogorsku ligu, baš me zanima. Ja ljudi uživam u ovoj šetnji, baš uživam. I da, pošto je Bar novi grad, građen u 20. vijeku, kad je građen, pametno je građen, široke ulice, široki bulevari i na tim bulevarima puno je palmi visokih i to, nadam se da ćemo i to snimiti, oleanderi, po tome je i poznat, pa ćemo, kad budemo džirali, i to vidjeti. Baš lijepi kadrovi. Ako se ovo išto malo vrijeme poboljša, možda pođem i na neke druge lokacije, ali vidjet ćemo ako ostane ovako zajebano vrijeme. Nešto mi se ne klasi totalno. Evo sad ovdje prolazeći pored ovoga glavnog stadiona i ovih pomoćnih, vidite u daljini kako se sijaju zlatni krovi. Ja mislim da je ovo crkva ovog Svetog Jovana Vladimira. Ako ne griješim, ispravite me. Ako griješim, mi idemo dalje. Hoću malo do marine da prošetam, pa onda put centra, pa ću vidjeti dalje šta, da procijenim hoće li kiša stajat, da li da se kvasim u fulu, ali ćemo vidjeti. Ne znam ljudi, da li je vama zanimljivo vidjeti ove primorske krajeve van sezone. Evo pravi onaj dosadni kišni dan, novembarski. Ovo je ovdje Kraljeva plaža. Ovo ne radi. Ovi se vamo pametno skrajnuli. Janković ostavio za kukuruza mašineriju. Zanimljivo, dajeno je tamo košarkaška dvorana sa onim krovom velikim Topolica, KK, Mornar Bar. Bog mi je bolje igrao prošlih godina. Šta je u pitanju? Ne znam, ali je bio konkurentan i protiv budućnosti u oba ligi, ali sad zadnje nekolike godine slabo to ide, slabo. A eto, uopšte košarka u Crnoj Gori da nema budućnosti, bruka i sramota. Znači, ovo je sve ovdje Kraljeva plaža, vidite. Puno ovih dijelova za omladinu, za djecu, da se igraju ovih kao parkića i ovo, što je super. Evo vamo imamo teniske terene. Ja sam možda ovdje davno nekada prolazio, dosta se toga promijenilo. Ja evo preko 15 godina živim na Primorju, Hotel Princess, a Crnogorsko Primorje se iz dana u dan mijenja nevjerojatnom brzinom i baš mi se sviđa što se ovdje trude u gradu da ovo zelenilo čuvaju. Pogledajte ovdje kako su masline fino naređane i to se čuva, nema zajebancije. Ovo su oni stolovi za onaj sport što se nogom igra kao stoni tenis, kako se zove? Ajde, u komentare napišite mi. Nadam se da me čujete od ovih kapljica, od kišobran što zvone. Što je dobar ovdje ovaj odbojkaški teren. Baš dobar i lijepo zagrađen. Evo se polako marini primičemo. Sad kuda da idem? Kad ćemo kuda idu pješaci. Ovdje imamo neki fin kafić. Lijepo skockan. Baš uživam. Znači ovaj ovdje dio se zove Kraljeva sve plaža. Hotel Princess, evo Hotel Princess, on radi. Da li mu je ovo bazen, eno vidim unutra neko se brčka ili je teretana, nemam pojma. Vidim neku damu, isteže se. Mora da je to unutrašnji bazen. Nema šta drugo biti. Ali pogledajte, jedini sam na ovo šetalište ovdje
među ove palme male i velike i ove, da li su ovo oleander i šta može biti. A da mogao sam prići ovamo malo i moru bliže. Ali bar je zaista veliki grad. Veliki grad nudi svašta nešto i da vidite i da uživate u svakom detalju. Evo nas ljudi ovdje, ne znam koliko vidite, preko puta dvorca, muzeja kralja Nikole, znači bivša rezidencija jugoslovenskih kraljeva. Ovo je davno nekad napravljeno, ja mislim čak 1885. godine je napravljena ova rezidencija, sad je to muzej i mislim da se to sad renovira, nešto se sređuje. A sad ćemo krenuti gimbal. Da, radi se, vidite, rekonstrukcija u toku. Znači, niti radi taj muzej i to, ali zaista ova zgrada izgleda old i baš dobro. Nećemo tamo ulaziti, samo ćemo ovdje da snimamo par. Evo, dobro sam, evo piše, 1885. godine na samoj morskoj obali. Znači, sagradio ga je kralj Nikola svojoj ćerci, njeginji Zorki i zetu knjazu Petru Karađorđeviću. Eto, malo i da se vrnemo u istoriju. Baš lijepo, baš lijepo. Samo da ne pada kiša, kakva bi tek ovo bila priča, ne bi bio ovako vlažan i kišan vlog. Ali mi idemo dalje, mene to ne smeta, bitno je da nisam mokar, idemo mi dalje. Idemo mi dalje, ćeramo priču, i dalje nikog ljudi, i dalje nikog. Kao da je 6 ujutru, a ne, koliko sad ima sati? Prošlo je 10:30, gotovo 11. Da, rade rekonstrukciju, vidite, tu imaju ove male kućice, ovo ono, ali baš ušuškano lijepo. Ovdje imamo neku kafe, pizzeriju. Ajmo ovdje da se spuštimo, ovdje kafić Riva radi. Pozdrav za njih. I zaista što me oduševljava, odmah se da primijetiti, na svakom ćošku za djecu ima ovih stvari za igru, i koji se plaćaju i koji se ne plaćaju. Baš ima izbor veliki. Evo, došli smo u marinu, evo ga parking, boga mi sam, gdje sam auto ostavio, bit će posle muke žive da mu se vrnem. Ima i malih brodova i velikih jahti što su dignute. Ovdje ove male barkice. Baš veliki prostoran parking. Sad ljudi, dok šetamo uda marinom, pade mi na pamet, evo još jedna ovdje ptica, zanimljiva ptica. Koja može ovo biti ptica tu? Napišite mu komentare. I da, Bar, šta reći za Bar, je bio jedini grad u Crnoj Gori koji je bio povezan trajekt linijom sa italijanskim gradom Barijem. Sad to već zadnjih par godina i ne radi, nešto je radilo s prekidima. U čemu je fora, zašto su to ukinuli, pojma nemam, ali to je bila jako popularna linija, trajekt Bar-Bari i nazad. Zaista puno ljudi je putovalo iz Italiju sa tim trajektom i kolima i ubacivalo motore, bicikla, baš ono pravo. Ali sad napišite mi u komentar, nisam zaista informisan da li to zadnjih par godina uopšte i radi. A mi idemo dalje. Idemo dalje, ovamo jahtin klub, imaju neki veliki brodovi, nešto.